گفتم شد که از رقیب دیده لویق یک سر و گردن боло меистад дар корбарияш. ҳоло акнун метавон гуфт ки аз паҳлавони кишвари тулӯи офтоб аз ватандори ҷудо ҳам ӯ бартарии хеле зиёд нишон медиҳад дар гӯштингирӣ дар паҳлавонӣ. хуб истодагарӣ кард лӯиқ дар ин лаҳза ҳам ва ҳоло ҷопонӣ пеш омад. ҳаракатро зиёд менамояд ва лӯиқ ҳам бошад дар чолокиву дар суръат ҳамто надорад. ва акнун камарбандро дарёфт кард. бори дигар партов ба воситаи худ ва акнун инҷо чӣ имтиёзи юко аст. хуб қадам ба қадам акнун сазовори имтиёз мегардад ва бубинед ки чӣ гуна хуб аксуламал кард дар як ҳолати нозуки баҳамоӣ. ин аз он далолат медиҳад ки аз ҷиҳати физикӣ аз ҷиҳати қувва низ лӯиқ хуб омодааст. ҳоло ҷопониро бубинед сару калобаашро гум кардааст ва дар ростои паҳлавони мо кореро анҷом дода наметавонад. ҳаракат мекунад, наздик мешавад ба қутбиддинов, аммо барои худаш душворӣ меорад. чӣ дар аксуламал ва чӣ дар ҳолатҳои ҳамла офар қутбиддинов хеле хуб аз худ дарак медиҳад. ҳоло акнун агар қиёс кунем аз он бачаҳое ки дар нимфинал ҳунарнамоӣ карданд, барости лӯиқ як сару гардан боло меистад. ҳоло мо интизори муваффақияти ӯ дар ҳамин нерӯсанҷӣ ҳастем, дар ҳоле ки лӯиқ ҳоло пешсаф аст, пешқадам аст дар ин набард, вале бояд ки мо то интиҳои сонияҳое ки боқӣ мондаанд ва вақте ки боқӣ мондааст бояд интизор бишавем ва баъдан мо аз муваффақияти ӯ дар ин набард мегӯем. хуб ҳунарнамоӣ дорад, талошҳояш ҳам бисёр шоиста буданд. ҳоло акнун ҳашима аз назди табибон баргашт ва як шиддати хубе ҳам гирифт дар ҳамла ва бештар ҳаракат ҳам мекунад. камтар аз як дақиқа боқӣ мондааст. лӯиқ ҳамоно камарбанд меҷӯяд ва барои як партофти дигар хеле азму иродаи хуб нишон дод ва ба фарқ аз дафъаҳои гузашта ин навбат барояш он партофт имтиёз наовард, аммо ба ҳар сурат беҳаракат наистод. 38 сония ва камтар аз ин сонияҳои дигар боқӣ мемонанд. акнун рост пеш меояду бас ва барои ин рафтор ҳам шидо гирифт. ҳашима хуб эҳсос кард ки муқобилаш варзишгари қавӣ истодааст.
بیشتر از 10 ثانیه باقی مونده است. البته هر یکی ثانیه ها رو ما میشماریم و انتظار هستیم که از بردی لایق بگوییم. بار دیگر عکس العمل از جانب قطب‌الدینов. خیلی خسته هم گردید براستی و خسته هم میشوی. آخر اینقدر حرکت و اینقدر تلاش و کوشش بهر مقصد همین نتیجه میارد. مبارک میگوییم دوستان عزیز با شما و با خود لوی قطب‌الدینов برای این جلوی هنر در نیم فینال نیز و او رو ما اکنون دوستان عزیز در کجا میبینیم؟ در فینال میبینیم و باری به دست آوردن نشانی طلا او کوشش میکند و مهارت نشان میدهد. دوستان عزیز البته باوری داریم از اقتدار هنری قطب‌الدینов و براستی امروز او خیلی خوب بود و باشد که در فینال نیز او خوب بیاید و موفق بگردد. مظفریت او رو در فینال انتظار هستیم. او قهرمان آسیا میانی نورسان است و باشد که این شام او قهرمان جهان میانی نورسان شود. خیلی انتظار هستیم و براستی ارزنده هم است. از رقیبا دیده بار دیگر تکرار میکنم که این عقیده خودی بنده است. یک سر و گردن بولو هم هست و اون رقیب قزاقستانی که در فینال رو در پیش است البته اون نیست تحفه نیست ولی به هر خاطر ما بردی لایق رو انتظار هستیم.